الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الثالث ثانوي تالتة ثانوي تالتة ثانوي فرنساوي. ميرسي فرنساوي شرح كتاب ميرسي كتاب الصفحة الأول والثاني الثانوي 2025 صفحة 128 سنة تانية الوحدة التانية. إيميل في بيقول لي سالي أهلا جام لو برانتو بحب الربيع كيلتون. هنا بيجيب لي جملة مقدمة. نبدأ السؤال بقى. كيلتون الفي دون طون بي، ما حالة الجو اللي تحبها في بلدك؟ ما حالة الجو في بلدك؟ ما حالة الجو في بلدك؟ كيلتون الفي دون طون بي. كيسكو tu aimes dans la nature؟ ماذا تحب في الطبيعة؟ A plus. أجيب السؤال واحدة واحدة بقى. Salut le temps est beau dans mon pays. Le temps est beau. يبقى quel est le temps؟ comment est le temps؟ quel temps fait-il؟ Le temps est beau dans mon pays. Qu'est-ce que tu aimes de la nature؟ j'aime la mer la montagne. j'aime la mer نحب البحر والمونتاني والجبل A plus. j'aime la mer نحب البحر et la montagne A plus. الميل الثاني بيقول سالو bienvenue les vacances. أهلا بالأجازة. خد بالك الأجازة دي جمع مؤنث. bienvenue مرحبا بالأجازة. où est-ce que tu vas voyager pendant les vacances أو en vacances؟ où est-ce que أين tu vas voyager ستسافر pendant les vacances أو en vacances وخلاص وراح دماغي en vacances. avec qui tu vas passer le temps؟ مع من سوف تقضي الوقت. مش معناها الجو هنا الوقت. A plus. Salut, je vais voyager en France. يبقى où est-ce que tu vas voyager؟ je vais voyager en France. Je vais passer les vacances avec ma famille. Je vais passer les vacances سأقضي الأجازة avec ma famille. Avec qui tu vas passer les vacances؟ يبقى je vais passer les vacances avec ma famille. Je vais passer les vacances avec ma famille. A plus. Sujet جايب لي هنا أول موضوع parler de vos projets pendant le week-end prochain. parler de vos projets تكلم عن مشروعاتك pendant le week-end أو le week-end على طول من غير حرف جر شغال. prochain القادم. يبقى لازم مستقبل قريب. فطير بروش كم تصريف فعل عليه في المضارع زائد المصدر. لو متى في الصباح je vais jouer au football au club. لو متى في الصباح je vais jouer سوف ألعب au football كرة القدم au club في النادي. à midi je vais aller à la patinoire. à midi ظهرا الساعة 12 الظهر je vais aller à la patinoire. سأذهب إلى مكان التزلج على الجليد أو الباتينوار. مش لازم تزلج على الجليد، التزلج بصفة عامة. l'après-midi بعد الظهر je vais faire du vélo أركب عجل. l'après-midi بعد الظهر je vais faire du vélo أركب عجل. le soir je vais aller au parc d'attraction. le soir في المساء سأروح أذهب إلى الملاهي. je vais aller au parc d'attraction. je vais rentrer à la maison. سوف أعود إلى المنزل à 22h الساعة 22. je vais surfer sur internet. سوف أبحر على الانترنت. يبقى هنا l'après-midi je vais faire du vélo. le soir je vais aller au parc d'attraction. je vais rentrer à la maison à 22h. je vais surfer sur internet. أبحر على الانترنت. آخر موضوع بقى. décrivez le temps pendant les 4 saisons de l'année. décrivez le temps اوصف الجو pendant les 4 saisons الأربع فصول. en hiver في الشتاء le temps est froid. en hiver في الشتاء le temps est froid الجو بارد. il y a de la pluie يوجد مطر. en été في الصيف le soleil brille. السماء الشمس تسطع. الشمس تسطع. il fait chaud الجو حار. le ciel est clair السماء صافية ما فيهاش سحب يعني السماء صافية. en automne في الخريف le temps est mauvais الجو سيء. il y a des vents يوجد رياح. au printemps في الربيع il fait beau الجو جميل. et le ciel est bleu والسماء زرقاء. سريعا. en hiver le temps est froid il pleut et il y a de la neige. en été le soleil brille il fait chaud et le ciel est clair. en automne le temps est mauvais الجو سيء. il y a des vents يوجد رياح. au printemps في الربيع il fait beau الجو جميل et le ciel est bleu والسماء زرقاء.